Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkiman, letje ke fai sabi de yu ya ade ya da i programa waka komiti yu diwe kai Wiki asama jiche ya programa ya komiti yu na Robbie Amain. We sende wa odigala den ga man fu de liba ya de kapiten basia foluku so de ngi bala foto anga din sisa anga den ga man anga den kapiten fu den we sende odigiden ala de sama de aliki na dose na sana ya IP kwa makayala uteke rwasi pete ile funaini wagi funaini boto funaini helicopter pede aliki we sende wa odigiyu ala de sama di siki we begi gadu giden fude konta puta pude futubaka ko woko wabine fana udu di sama di lasuan sama fuden anaika bagiwi so langa gonta pude aswa utang teke usevia de yamo arkiman anya wet wabi wansan liye kai beskermens bevel dat wantaki aini relasi fashaide yanga wauma libi ya ude sama nya libi na igomo dan ifuna tawa idogyan tawan ya fimo ko taki wa desama mo ko taki party mai fali lastik mai wani mo da yego taki via rector ya fukati of ye sani da ye action beskermens bevel a beskerming bevel dat want taki sama noma kwaini bepaalde beauty view arkibong anoma kwaini beauty en rector na ye zomaar de overweeg de luku bon fosi den gen en te den gien da mu hori sefinen afsa man no wani hori sefinen of na man au kisi problem ma arkiman aman di be for you eli genga ifu na man te metaki so akande woman akande man di be lige yanga you ni igwa rector ne rector gi wan beskernis bevel dat wanta ki anogie soma na hogi do salvation sama de beli taki nei ko taki wansani ko taki bakai no mugo ibe diape nego aksi beskermes bevel ni au beli no fukai taki awani taki da peyego arkimai de gefali na wali sina tulisi au min furesani ya meke au kiu en beina ikantaki ya de for sector kono ka dibe fita kia a mandat yo fau mandat no mu kwai ni beauty ni go aksi beskermen de felgien te de onderzoek te de takia idio gien ne di den gien ne di toku ye fifu gona o mande of a mande te tia duan sanyanga i pi misifu gon tapu hogi dus me begi wi me ko de for sector nga sandati arkiman ya bi wansan di kai verkrachting wansama dat wantaki no de taki na masama wai ka verkrachting wa manenge tu manenge isi so langa I go na wang asama iche afasni asama awani ni doang ina verkrachting ma fosi abede taki teito dan na verkrachting teito awede taki nok if ito inom kan verkracht wango so la sha ma be wani ne ibanda igoma ibeto dan na verkrachting ma wet verander alwasi to ni auma wani ni kisien gwanga tanga ni ago klakta skoutu ni de onderzoeka sani ni de siwan fasi di osoto idati wantaki verkrachting bene ha iwala de fosi abede wari kibun te yanga yuma betowa wani wa wani amugia sani manunu wa de somo arkima en fosi abede sotu taki te itaki verkrach wansama dai muchai iman pesi yangi mu kisi sex mona no wa wedde take alwasi anga ifinga alwasi so to loy gwanga ifinga na problemi abi isi
Dus na ai ma pesi wo wan I mu go fi wan ai finga o fanga tase no la chama tiki teke ni potigo nanda fa uma sama yanga problem. En naar ki man asan de kai a leeftijd. A wet beskerm wou man sama wan bepaalde leeftijd. Nou man sama wai ke tak no tagi maningetu. E fu yo gwabi seksanga wau man mi taki fu man. Meke ya muluku ne sikina mo no walo fu ne pikin. Bige ke raskep. Mi chachaye ID karta soyu. Disi gua 16 jaar gua tapu. Maar mi eta yuta ki mo vele 18 jaar. Maar zolang als ma bi 12 jaar ta wa pika como to ini igi bubaite. U dene fo seling. Arkima ena mo ereksani. Ya bi gang sama. Ni chai wa fasi de die gwa pikinenge. Da mande ya bi uma usu. Au mai di dongi binding ya mandu noti. Noti ya mandu ye luku ye luku bro ino bo na ele kimofu. Ele kitongo ya mandu noti na pikinenge. A piki uma piki fasa mane ego su chai uma fasi. Ma uma fi di dia usu de ya mandu noti yange. Ari dongi bede neti. Dat I chai son fuden dan tia a ma usude da ogo suku wanta uman dat yago dat na lo na bi fude for karakter of pikinenge dat tego en umweke manenge bo pa de leeftijd I musabita ki ya uma dua sande ke faibe dumo el sondere ya bi el sondere nala mao nala wafude so wafude de gingete arki mama gingete de na sawe nyang na sawe dingi de yonku boyfu non ibiagu taki tokuma de kya moisha iki mane sevia iki saide de takia sande de sama foral kotika sama ube ulobi tukuma awan a moisi bon ye kotia moisi fine towe akande wa moisi fufu wa safudu da wambwe go meki aini wasani fe ko wa tor da I meke piki aini da I kon bigine we kai tukuma da tukuma ide kitake mi nyamia chabisi mi nyamia moisi bonki da tia nyamia tia fatu da yego da ikisha tukuma da igo kien da baka tukuma ni na sani de taki tukuma denki a moisha iki manense fia iki so me yonku boy ya idene fende wa uma pass that yo dingi sani makes ala sani arkima power king di den boye dingi uma sama se fe dingi na wasu na vergeeft yo gim that de makes anga so pia im fende wa nyuma me go kien nyam anetia mi dusani yangi tukuma den kia moisha iki manense fia iki arkimam dat te yongu boy 30 jaar so lesi na ido 30 de dal blokbo half 6 ya mango da yego sutu babwat abanka mongo da uma di be dengi taki yokide na isefi ki problema daro mekede yonku boy mi bali wianga de fasi sandiwe dingi tawa ilobi sani ni mampesi fu gwa umang gwanga akaketi di gadu giu ti bepaalde leeftijd dan atasani en de man fu bepaalde leeftijd dat te I wani pe yon kuboi dan a problemo kisi dat some man fu de ya faisha uma udi dongi den te fais dem feti te akomi abi akona mekini so lielei na ko amaya mamo na ko ye giko taki dia biko abe de mugodingi ko desi disi no na ko desi amaino mamo skuma ko ya ye lis doli denkenga leeftijd ina yonku boy mo ina 18 jaar mo ma wafu de bepaalde fu de yonku boy ti go dai ko makade dingi asani de dingi de fasi dingi power ki make anga sani anga borgwe dingi da fosi denki da yo gwesta ka sani fi go actoroid da yo de faisi meke fuo I meke o mangwe tapu ya masakai mo da ide yonku da ye chai wane fosi denki wo ibo koneki fosi denki ibo koneki ma ide yonku da tu wantaki
kiti ademo na gandi mana de sandi fasifa sandi bi dingi meka ulukubanga ne sande ba de yonko boy mi balu and then gansa mato u chayo sefi na fasi fuagi yonko piku gi yonko maugi nen you see and de gansa ma de wakai gwade pikiningi eto si finga asandi mu skouto soto yu au ma fili dwa uswanda gi bojo ya mandu noti mana pikiningi bakai yanga apikindi abe boli boka yangi abe boli buka hori se fitaki ya gansama arkiman we biu de ya baka buba u den chao komoto na afikan ala konde fu afikan den kishu na wani ube wani koya de laiwa boto chaikon kande ibe gwa waliba ifami fika yangi amitimo arkimanda imu denki de chao komoto na Afrika abaze komtia teke ukwa sana some wafuwi na ze ugebide some wafuwi na se ugebide di de nombe mang den di siki de diabe mang te be siki na pule me puya toya wata na hai na ganfisi beibe de ini be da peibe di pebede arkimani de gansa mafu chao koya ne di de no mamo walo ne de longu abusi Arkiman wamu denki taki de longwanga switi. Arkiman mu denki sami tagi ya usidon pi nye begi wida u arkianga mi. Di koikoya ya sabi peigo meistal na neti mai mulong. Arkiman alon di den be long den longwa anjuka den di longwa sama karibago tang na one day na mo de long na one week de long den duanda den be mude ko sube fu den plantage fu dai kombaka fu sukunye nyang da so den gwe den sukunye nyang de gwe tawa na be na 14 yali fo sitawa do anjuka atapseyenda na 14 yari fo sitawa do na sama kaliba hogi some wan fudeng de den bulu be mufadon mboma na gamba ipulima na sineki arkimai mu denki taki atende samadia nya buside awan twingi diape ma gambusi ye gwa neti aleng saipi mulong fute de loanga wi some wan fudeng Peking dembo be nakia bon de debika diabe wani baka be fende deng fu den child den gwa ni sa fu baka so me wan fu vidi long na den bala fu wa foto ya den poti fetianga okiwi ni na dei teke no ufi di ya meke u meke ini fi marron lowe man pansu satu wi baka buba adacha winning den gansa ma fu polo anga u den briti anga wi di wine meke arkemai meke ini fi ya meke ini katibo nya doti ni de soyi witaki awabia doti awabia gudu so me wan fu gudu ya na doti so me wan fu gudu ya na den gansa ma fu luanga wi wabi go to machine wabi go to drive we pudu aini abusi wabi bai so nanga wi bulu upai fu den doti bulu long na say long de long balanga sisa matianga mati fetiki de sefi na dembe wani tentede tide na dei ufube komoto a podienda fu kwa foto na be problem anga ala pass anga ala nutu anga ala banutu wina be blow up adaro meke teibe ki tedembe kaida ibe fi sefi ke busi konde sama alwasi yabe samaka alwasi yabe sotu pamaka tedembe kayo baka buba marron lowe ma pansu da ide jejeja so be fi anende marron that one taki de dirt and taki we know it tank take safu ulong and de be bretianga we and de gansa mafu ya so de me wani aba timba futimba matokotoko miti matokotoko kengesi miti kengesi babunefi miti babunefi den dede because dem be wani we fi that na fu de sefi so dem belong so me wan fu de no do fi dem be wani dem baka pikia baka den de komu fi mianga yu ukon on arkimanda mi aksi mi tefi te lukuti de pewe go baka dai aksi sevi taki
ga ma gwago da gwagwa boy koni bem teke mesandi wallo papa gaso ala den de bem teke mesandi fuwi den bem teke mesandi ala den ga man fu den lo liba bem teke mesandi gi wi ti dena dei da te luku da du kwa foto da i aksi se fitaki sai pasa arkiman da te wi luku da den sama di be fende doti asana ya de yo wi den bulu no lon fa doti den bulu no lon fu doti den kishen fu soso dem kishen fu soso dem be abi wa force pronga wi to be kwa foto da wa blow cup wa disi busikonde sama isume tanga wa disi wa don dis ala nembe dem be abi giwi tewe nya podosi tewe nya kwaka na lafu wi tewe nya kasaba tidena dei tu kwa foto na doti we bayaden abayu mu bayu wan pisi doti fi dor adaro meke wada takia sanya Facebook apapa de mia sabi you ma me felan efumbe sabi you mbesa wakagi wan basa koni papa daro meke me tagi takina siko na ipoti koni sikwe on twekel you efi na badi ikangwa siko yetan badi fute badi siko na ipu don leli na ipu don da dia papa de takia sani misido misikingo papa me felan da wi de sama fu foto ya seli doti gwi de sama fu foto ya efi be bo wan pisi sania den doti awan changago de teke bulldozer kombuken towe de chaigwa rector de soto yu arkiman da apina no kaba da doti die baina a hindustani de a doti die baina da na wani le frengi ya teke amoni fi ya kisha doti sama wani me nodig u uit. If je vrij, kwam je bureau. Dan je zo je doti die baka buba bai ma wama fende de doti. U bai ma wama fende de doti. Da doti de seligiwi na kisi de bekisi fu galanti fu soso de kweki kaune de kau kakana a petia sani de sika in de selingiwi. Tawan de dikia doti a santi pu ne de lai soso doti pi soso chobo lai de ne de serengi una ini euro 30 dunsu euro 40 dunsu euro ne ubai ma toku wa mafende da difu wi di wabi de kisi fu soso inobe magwadu fu den doti a wakai pasa fi go funa wan jamu bon funa wan pesi na bone panti na doti de ne igone de sutu itowe da doti fu wi ne defende fu soso a doti fu wi defende fu soso de na ibayen da datia sayete da tene defende fu soso pe obe kotigo mo e figo kotigo mo de sutu yu de guide consensi de woko amoni na itang na busikonde ai kwa foto busikonde na siko non busikonde na siko bika watade pio palani de watade pe helicopter de monia de fu sende de onderwijzer gwa binnenland maar money de fu fia tapu money de fu gwa buitenland money de fu duta sani money de fu fufu money de fu du law san money de fu gwa in vakantie dianga soso sikenda enya olive aini badkamer money de fu dati da te luku da busi konde pikin e tampu e teken pampila gi de sama di de elige yanga uda doti fu e teken pampila gi de da defende fu soso bika fu de defende fu soso ya e fu de gi wan wagi na fu soso de defende doti e fu de gi tekert figwa buitenland na fu soso de defende doti na busi konde pikin da te luku da mu aksi se fitaki saide de gansa ma fu bulu belon fu saide de bebe ulu da lifer de bede a foto ya e ke den tawan da den bede fu de ya da den be nyang da diabe luanga wi da obedia ini katibo da obedia ini digi da obe pina bika de lon fu soso da somar da boykoni da bagwa boykoni teke mesandi fu wi a somar papa gaso teke mesandi fu a somar da la fati teke mesandi fu wi na fu soso
Dat de dei ni den rosto pesi. Umu denki. Busi konde piki umu denki. Gama umu denki. Kabite umu denki. Go tampu fecha si piki. No mu famita ki ya go tampu fecha wan si piki. Da i luku isevi. Da i denki. Da i luku sa i bebote kan di busi konde. Go tampu da i luku fecha wan si piki. Da i luku isevi. Sa i bebote kan di busi konde. E fine ye pie seri busi konde. E fine ye pie teke moni e busi konde. E fine e ne de e teken pampila giden sama fu foto ya diabi kaba. Diabi kaba da de teke adoti fui fu soso. Mbali helu. Famille takia misabi taki some sama na ulobi min. Ma famille do ya mina sueli pikin fi pubei. Ayanga de dembuye pio yabi. Ayanga alibilibi garota bika fam de ya mina itaki sani dino bubu. Omdat mi kan sidon fam de ya da stam taki solanga mina tobi. Bika na mi aiko mina tobi. Mina ifi bika na famille taki am na doti abuskonde. Mi aita abuskonde mi egoma mi aitang. Na fuwidi ape mi etaki, afu den kabiten di ape mi etaki, afu den sama di kotigon de mi etaki, afu den sama di onti de mi etaki, luku mi ya mi na igwa onti. Mi sabi buwan pesi mi goti, alte tembo de mi eki pos in. Na ape mi gonti. Na ape mi eki meti. Ma arkiman, meke u aksi u sefi. Meke u sidon da u aksi u sefi, take fade nodig. E fade nodig voor de sama fu belong. Arkiman, adoti sanidi taki kronde rekte ja. Mi bediaini se kain foyali pasa. Ne u dinwa concept na assembly. E fa bon da yudi kon wo koning. E fa no bon da yudi kon wo koning. Problema de ni foyali langa anga afu ne net no pasa ma abe bun. Arkiman midi sidoya te wansama kwami fu wan sak da tem lukwa sak dam taigen taki na sau fende da uteke. Dem taigen su taki na sau fende da uteke da tuwa taki na 30% na lasi sak. So wan sak mi taigen taki asaki ya inafu begin bika sau fende da uteke. Arkiman ne busi konde di den gansa mafu wilon towe bulu au doti ne ti den yamu deta ki ugole tia sau fende da uteke. We mi disido itaki te cholanga itaki sau fende da uteke wa fende unabi aleti de a sau fende da uteke. Arkiman tewe taki sani a sau fende da uteke mi leti di mi abi. Mi bulu di lo, mi gansa ma bulu di de lone. E ke fam pina bawa changa ango fumiya. Ne mi a demo. Da de piki fumi. Wansa ma ukong da ataki a sa ufende da uteke. A usu fu da ya. Di Afrika guya sa ufende da uteke. Arkiman tewe taki sani. Ai taki gofu ma ai pu fini. A sau fende da uteke inabi. A sau fende da uteke ulasien. Manami abien. Ma dufu dia foto ya na sau fende da uteke. Na ala. A bai mu bai. So lesi takin kaba. Ye bai ma de na igie de na idrake over. Ma dufu mi. Dimi bulu long. Dimi gansa ma de defiede. A sau fende da uteke. Den di dia abi dotia foto ya mi takete mi herhale kan mi we takete walis den bulu no long. Den bulu na bulu libi ai ni bulu libi de. En fimu pai anga bulu. So men gansa mafanga de libi amo di sani fu den di dia bi anga de libi de pai. De no be poti awegi. De no be poti awegi. Dembe de bereid fu dede. Dembe de bereid fu dede. En nara sentwa wang. Mwesama fu moyu wana dede giwi.
Bika na den bia dede. Den dede. So me sama fu sama kaliba pokigo na den bia dede de dende giwi. Luko men fo tu emike. De luanga wi. De luanga wi den bulu kai. Ta sama dede giwi den bulu kai. Pedembe bari nakimi ba na be man na pikinenge. Pikinenge pikiuman di be bo kandi o me ingénieur dia ini de. O me doctorandus dia ini de. O me data dia ini de. Dede giwi. Dede giwi. Asuku chaigo. Matoku de accepter den dede. Den bulu long. Ta sama lasio men piking. Mana buskonde sama alowelo namo. Koto kamba taki pesha demo wa malomo. Mana long dete. Sesi den gansa ma fuwe long mbeluku wa ferem run. Wa kabalwete. On te wo kabalong. On te busi kondi o kabalong. On te una ulomo. Pesha de fu lomo. Pesi no de fu lomo. Kaima lontui. A hunumbo lontui. A jenibolo keti lontui. Pesha def buskonde lomo. A enek sandifika na fikwu se figi dede. Fikwu se figi gonta. Fikwu se figi ala dembu yepi. Na saufende dauteke. Mibusi mileti a saufende dauteke. Robia mai angen programa wiki ta yu ta di kadu giwen udia ibaka. Wiki na wa programa de kona yuna nga meester Robbie Amain ala fode oko na neti Wiki.